Politika nema smisla ukoliko ne otvara proizvodnju. Dakle, a proizvodnja otvara novo radno mesto, a novo radno mesto donosi novu platu, a nova plata donosi hleb, plaćene komunalije, telefon i sve ono što je potrebno čoveku iz meseca u mesec, a to donosi stabilan život, a bez toga nema stabilne države i stabilnog društva. Dakle, ne verujem u politiku koja ne otvara novu proizvodnju, ne verujem u politiku koja nije zasnovana na ekonomiji, verujem samo u politiku koja je zasnovana na realnim planovima. To je model kako se brani država i kako se brani dostojanstvo i države, integritet države i to je model kako se brani dostojanstvo svakog pojedinačnog čoveka. To je jednostavan model za razvoj. Srbija koja se otvara prema Evropskoj uniji, potpisuje dalje sporazume sa Evropskom unijom, to je Srbija koja stvara šanse za ljude. Srbija koja stvara šanse za ljude, stvara šanse i za odbranu vlastitog integriteta i Kosova i Metohije. Ništa drugo ne postoji. Model je vrlo jednostavan, to je jednostavna politika i treba je demistifikovati pred ljudima i reći kako se vodi država. Ovo je model kako se vodi država i vrlo sam zadovoljan, mogu da kažem ponosan zbog toga što smo uspeli u posljednja 3 dana da rešimo tolike probleme koje evo već 8 do 10 godina nismo uspeli da rešimo nakon demokratskih promjena u Srbiji. Danas smo u Elradu koji pre 4 godine krenuo, postiže veliki uspeh, obezbeđuje stabilna radna mesta za radnike. Ne vidim neku tugu na licima ovih ljudi, vidim sigurna radna mesta. To je model za razvoj Srbije.